Omegle propo. Sad menjaš maske, a? Da, zašto vi mene prebacujete? Pa slučajno, izvini. Za to ću morati da te kaznim. I to gumenim crebom za vodu poguzdim. O, Frede, jesi to ti ili se neko posro? Ja sam. Šta imaš to u ruci? Moj veliki crnački kurac. Izvu. O, Mr. Bob Marley. Tebe ti. Wow. Damn. That is every man's nightmare. Sanjat ćete večeras. Pretpostavljam u mokrim snovima. Bez obaveza da niko ne zna. Gledaš. Ma viš, nisam dobar. Šta? Ma nisam dobar. Šta je bilo, brate moji? Ma dobra pička ovdje. Ghostface! Zdravo, brate moj! Ajde na telu, ej! Yeah, screw you, man. Screw you. You're a loser. You're a dummy. You're an idiot. Fuck you, man. Brate, zašto si ošišao svoje panonsko klasje? Ma jebi ga, narašće, ajde. Damn. Isto muška kurva. Jesam, brat. Vidiš da izvodim striptease. Umjesto brus, ispod kajla mi turiju pare. I još ću ti reći da ispod kostima nemam ništa. Pravi sam egzibicionistom. Dobro si se uredio, Begi. Zato što sam vruć. Jer ja sam mangup šta? I to sam prvoklasa. Odvorim te s nogu pa ti kažem papa. Jebeš mi mater. Možda te psovao par puta, izvini, evo ga. To se često događa. Ali jebi ga. Pamtim pa vratim. Ghostface Balkana. I jel ti došlo iz guzice u glavu? Pa znao sam to od te, čovječ, ali sam tražio neku žensku, kužiš. Pa sam išao za njom. Jesi navodno nešto izjostao suhoga labuda? Evo ga, brate. Gde si, brate? Mazi svoju šljivu. Ja mu tepam njihovo strane. Nego? Afrika bombata. Afrika bombata je. Ali je tebi do jaja, brate. You are from Africa? I am from Africa. You from We are West both from Africa. You're from Serbia. Serbia is small island in Africa. Mamu ti jebem. A, da je nabavio seksi shop. Bravo. A, viš kako znamo. Znam ja da mi često boravite. Dobro, ću skineš masku. Neki snimak od ovoga, čisto da pozdravim neki ljude. Iznebijem ga majke kompletno i postavi elektronskog fakulteta. Čekaj, brate, family friendly, brate, kanal. A, family friendly kanal. Kurac family friendly. Da se sprdi. Pozdravlja sve profesore elektronskog fakulteta uz milosnu i majku jevem u pičku i jevem im prvi red na sahranu. I hteo bi da karam čerku profesorke Zlate Cvetković koja ima mnogo dobro dupe i čuo sam da se lupa opasno, je ovako pozdrav od mene. Sviđaju mi se ti topli pozdravi. Onako s ljubavlju izrečeni. Posmatram tvoju kosu i pitam se kako si dobila tu spaljenu roze nijansu. Isprala se roza, prava roza i onda je došlo tako. To je retko tužna priča. Ma gdje si ti Ghostface, dođi na Psiho Milan kanal, jebem te. Ti men da fleksuješ, stani sad ću da ti pokažem, nema na kanal. Evo ga. Ghostface fleksuje da ide na Bali, sine. Ja ti pratim ni jedan ni drugi kanal, jebem ti, mišća malo. Idemo špricamo, zaista provokativan nastup. Aha, idemo špricam tu gozam 2 minuta, bite, ja. Do koji si ti sekti života ti? U Afričkoj, Afrika bambata, man. O, Mr. Kaziman, kazi mi banana. Oh, hello, you're beautiful, I love you. Fuck yeah. So, I am searching for n***ers. Znaš, Burazir, da sumnjam da si možda Balkan Boy. Zbog glasa jebeš mi sve ako nije, evo. Pogledao sam te, majke mi, pogledao sam te od prvog do zadnjeg. Ko je prvi, a ko je zadnji? Stari, kad si me to gledao, čekaj. Eto, uhvacija si u laži. Ne kolutaj mi to očima i ne glumi, znam da umireš od sreće kad me vidiš. Hoćeš čut pjesmu, bože, matricu za moju pjesmu? Koja će to pesma da bude? Satanova kći. Očekaj, šta si ti to brio glavu za 2K? Baš si opaljen. Bolje da sam kosu brio nego obrvu. U svakom zlu neko dobro. Zašto ti mene stalno prebacuješ? Ako nas se samo prebaci. To su notorne laže. Ne lažem. Lažeš kao pas. Ne lažem. Da, slučaj juče što se desilo.
Pretvorio sam se u uvo. Jel snimaš za YouTube? Snimam za Daily Motion. What's up, girl? Koja je drolja? Au, kakav je to omotač oko tvojih muževnih ramena? Može se... Može se reći da je to jedna jako muževna majica. Kako je to seksi. Smem se usuditi reći čak i Previše seksi. Vlas? Ređem sukiće, bar nešto. My future husband. Don't hide your face, bro. You're beautiful. Why are you so gay? Why do you have to be homosexual? Колко има пари, брате, мога би да размиšljam da živi, brate, na Dorču. Brate, ja koliko znam da to je najbogati kraj, brate. Gdje li je familiju? Pretpostavljam da vi tamo boravite. Jebo sam te. Na Kvarnu burazeru zavlačiš ljudima, a? Pa dobro, lagano. Ovo ako nije lik, brate, neki 90 godiš, brate, ne znam šta je. Ne, nije. Možda čak i starije. Stariji sigurno. Brate, jebava svakog zdrav mozak, brate, realno. Zašto me slikate? Pa zanimljiv si. Znači da ispoziramo. Ta. Ajmo lagano dalje. Skapirao sam šta si uradio? Zeleni zid. Umjesto green screena da možeš da skloniš, tako je. Bajo, Da, ja si živ. nisam. Ajde, laza! Odjebi. Dobro večer, Makedonijo. Pecolomac te pogodi, reče idu kao brodovi. U nadi da će nešto da se dogodi. Tebi reci, brate, iz kog si grada, samo je to zariba, ništa više. Ni faca, ni ništa. Imaš 3. Iz Zaječara. Ne, stani, 3 pokušaja, stani, iz Beograda nisi. Dobro. Dobro išao. Po načinu izgovaranja reči, podsjećaš me na jednog mog drugara, ali nisi iz Jagodine. Jer bi znao. Kako znaš? Stara, Pa jebem te usta, ako si truk, ja ću se ubiti, a ako nisi, onda mi je drago. Kralj si. I ja tu čujem glasova. Vidim jednog, a čujem 2 lika. Neko se poigrava sa mnom. Bukvalno kad gledaš ovi klinci, brate, 97, 8, 90. I ne može, brate, da izjebe bukvalno nekog, brate, onako na pošten način. Je to prirodan glas, se tako pričaš, što ne kapiram. Priroda, brate. Samo priroda. Jel tako da je baš muževan? Nemo, kaj lako vrata je bričina. Oko vrata takođe. Kakav je ovo svet naopačke? Dule Savić! Malo kurčenja. Takvi smo mi reperi šmekeri, samo provodi, samo se ona provodi. Srcolovac te pogodi. Plašila sam. Ja ga cenim u razredu 90. Brate, koji kurac, kako da ga cenim kad ga ne vidim, joj. Ovako, brate, po priči posao. Mislim na tebe sve vreme, mnogo sam napaljen. Jao. O, Tebe znam. Mene znaš. znam. Da. Доктор тебе нужен. Da, brate. Правильно. Ja zovut doktor. Тебя зовут доктор, не, он тебе нужен. Ni seri, brate, gospodи, znači smek. A što si toliko jak, brate? Ne znam, jebem ko lud. Kako mi tako u sred klipa pokazuješ dojke? Ovo, ti si bio sa onom Sanjom Milutirović, evo te na omeglu. S onom kurvetinom raspalom. Ovaj? Taj da. Pa Sanja Milutinović što je sad kod Gorketa bila sad u klipu. Marry me. You're my dad. Damn, Wanna marry me? everybody said that they wanna marry me. I don't know what's the deal here. Pa jes snimaš sada? Jel snimaš? Ne snimam. Nemam udar. Tebro, kako ga niste gledali? Nisam ja, brate, to je najgluplja serija što možda postoji. Serija Mindfuck. A što mi, brate, što ako drugi jedu govno, brate, moram ja. Kakvi zanimljivi dijalozi između dva prijatelja. Pričaj, ako imaš mudo. Doviđenja, ne pričam sa bezmudnim osobama. Ćao mali, jel imaš mudo? Ovo bukvalno prvi put vidim da je rekao stavio kameru na plafon. Divan si čovjek, ispričali smo se, mislim, ja sam više jeo govora, ti si samo slušao. Pa tako i treba, brate. Neću onda ja da jedem. Treba burazeru, treba. Razumeš, ja se trudim da budem neki kvalifikovan. Brate, daj mi 50 evra, pičko jedna, što sam je prebacio? Moraš da mi kažeš u kakvoj ti svrhe treba 50 eura. Pa za kurvu jebot. Nisam baš najbolje razumeo u posljednju misao. Dobro večer, Bosno. Pričaj. Imaš dozvolu da pričaš.
Legenda si, brale, gledao si te videe. Nema baš budala, nema baš kontenta ovo ono. Eto kurca.